Nitak pha unaute tunitak insung mai cham ithupi dingu Christian te hi Krista zalen na dan ti hi pathian thu hing ingai thak dingu le isim dingu Galati te bunga chang khatapat changu kikal simitiu Galati bunga chang khatapat changu suo khilo dingin Krista chun ei thadok tai jijik chun ding de tun la suok ngong kolin tang kit takiwin ngayun kei polin lakiengu kagen hi jek latanu le Krista chu nangu adingin bangma phachum pona a hi dan thu jo si zuidinga bate a hiu ti jek tan te jo si ka hi sakki te hi nangu dana thim chan gote ho Krista to laki khen tawa epina chu lapuk san taw hi kei honwang thagaw zalin ginna digna kinepna chu kanga ku a hi Krista Jesu chun jektan chu bangma phachum pun jektan lole bangma phachum na umpwe ginna hepina chu aphachum hi dalpan thuing isim thak te chui chan cheti nei mar sompik ta henla tunita ka ithupi ma iwak genu Christian te zalen na dan de Christian te hi Krista zalen na mangdik ding te ti ithupi wa hi pathin thu isim na wa hin lalpa pathin in jigola achapa Jesu Krista mangchan gilo na suok ngong kola patin eiso chak saktai ti hi point pakhat nan igen nomo avelin nungen kit katin lalpa pathin in achapa Jesu Krista mangchan gilo na suok ngong kola patin eiso chat saktai ti hi point khat na hin apani na chun dan thuzuya jektam le bangma hi dik pui dan na thutim le thim chan god chu Krista to ki khen na hi joy ngen kiting ka paninan dan thu zuya jektan le bangma hi dik pui dan na thim chan god chu Krista to ki khen na hi joy chun apathum na chun thagaw thing tho mapui na zala ginna dikna kinep na chu ngak de hi jijik chun ginna happy na bep chu aphachu me hi apathum nan hungen kit kata thagaw thing tho mapui na zala ginna dikna kinep na chu ngak de hi jijik chun ginna happy na bep chu aphachu me hi tunita ka je point pathum mi ge no pathi athu wakki kumkit lewhin bangje ka gilo na bola taksa unna thajo umjing ding hi wem ti hi ingai to thak lewhin adon hu na ding chun hilawe lalpa Jesu Krista nei su cha sak tangala ti hi adon hu na yen lang aban kita chun bangje ka dan na thim chan go jing ding hi wem adon hu na chun hilawe Krista to ki khen na a hingala ti hi a hin jejek chun dan joi bukim ma kingai jing hi khak chun Krista dodal le Krista doilo gol hi the hi ti le wa khe ki thitin jejek chun ginna umjinga Krista happy na na sebak sem dinga gote hi je kun ama doi gol bolding hi emil poitiu ti hi iwak genom kito ithu top na ding chun lalpan Krista Jesu zalen na epe hi Christian te diktak hi thei dingin le izalen naw hi mangdik thei jing dingin ema pui hen lang eum pi jing ta hen ti chu igen no mo he tunita ka athu hing ngai thatu josi le isim thak teu lalpa ni chanchi tun imal sompik ta hen pau chapna hun nein ka nungsin na jangai na kamau e pui tu lalpa pathin tunita ka Krista zala
tuni zalen na ka nga teu hi lalpa Christian te dik tak ka hiu chon zalen na mang dik thei dinga lalpa nang man leikine pina le leigon na te hi mang dik thei dingin la cha te pia ki thopi dingin la pan pina kong don hi jiti nga lalpa suala pu ka kalom tak nungo le he pina leitha thampo jiting din muna ka hinna teu le hoi pi nak lai je kin le la king ki pa thu ka ge no hi tunita khun mu hoi lo chang hoi lo te himale un lalpa le mu saka ka ki pa ko mabana le un pha phat pha mu je la ti chu ka zale na teu Christian dik tak hi thei dinga le Krista ka zale naw mang dik thei dingin la cha te ki thu pia gen tu te le sim tu te le tuni ngai thatu te hi tam taka imal so mai pi jing dingin tin la pan pi na thaka donin la king ki pak thu gen jing komin hozo si chu kalal paw nazaret jesu min ka donu he amen